Ki watami no woni victime c'est réel mi yimbe wadi live inni kala yimudo nder artiste be fulbe ben fo wona pullo pullo yimata ni pay ko wadi live jido yaso mondo mi woni victime min personnellement mi wi goddo menen ko hinkame mi anda fi foutaji lutuni parce que min ko mi yalti c'est bon mi ko bien sûr ko mi hi mi fotte leddi go e yimbe go iwrube village go mi andi taw différence no hakkunde men men anda dum kame Alaji Ousmane Salloua nene mabbe ko jakankebe mais men men ala un problème fatako mais de hodi de jakankebe ko tan e live on partage o magati ko na kiri kam haba men jandi don ko menen e soso mani kan jandi di ko du wadi me de gotti jikkuji mabbe men men andaru ko contribution kamen Moïse Gaza ko fatako bien sûr comme mo fogo miside non akir non mingo mo men men andaru kamen to men ko men andi foko nene goto baba goto men taw mo be amen no teddindir no respectindiri min personnellement babe nga no mari debbo jakankejo ben ko moddi gon taw way rewbe fulbe be mimi yali goddo wata bonnude hakkunde amen hino koto an Habib Fata ko do ko sengo ka biro makko be woni cousin ka sengo ka babe makko ko jakanke ko dum ko Sekou Ba Fata ko e o foy do ngandi mais de hodidi e hore buttu e mbelo manen hari be ngandadi problème ji ko mi fay watti wude façon nyoma nyili fulbe no ka réseau do ko be mi no divise taw bonna hakkundeji yimbe no musi tan tawona li victime wata andude mawdo hara mi do buri be iwdi mi do buri be gandal mi do buri be di fop mi do buri be mawbe ben ara daro fi bay be fuuji yeno do womi bloqué ala wadi dani be na kambe mi nami pullo no li victime de mi yalti ka réseau do mi do li victime fi o fala kam hala dum mi jeccia goddo yo hidan mi jeccia goddo pardon mi ataka pullude je suis peul et fier ko mi wi fula gang mais comme darani pullo ko mi holaki no wodi on lamara nan dandi ko wanja mi heba mi jandi wado commentaire jiddu do mi mitay mo men atti bargol lawol me innake nyette men darano pullo men hari tanko me woni pay koy hari debbo pullo su sajet de debere mu ya makiti be bebina mo be jattam budi makko ko men dari me wi nyette me bari ray wangal me wi nyette grève mon be wadi on 2007 lagine sika ma ko watta handi tag Moïse Gaza tu peux m'écouter Gaza ami gada s'il te plaît parce que dama wata wol de fou daga do tawolo ara nyamo ara be tawolo awasi yimbe no yalta do men darani be leñol men baare be lawol men grève be ha grève ami naidi ya hedi to quoi ko sabu defal ko leñol écoutez-moi parce que vous attaquez ko sabu defal mi la taga do wolu tun quoi mi do taga do wolu écoute s'il te plaît écoute s'il te plaît ko sabu defal ko c'est bon yaltini men c'est bon faut écouter Est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Gaza. S'il vous plaît, je peux parler. Gaza, tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter? La tapote de live on 800 personnes dans le live on la tapote de 1000 enfants là on tapote de live Gaza mi harna ma goddum vas-y Tandari Mamadou Doumbouya ande ndari ma on non di vrai on kada ye kala yen do Moïse Gaza minna bay mako musi ban mais faut que bloquer fo mawdo il est gris mitay Gourna nganda wela tabe Gaza écoutez-moi je vais te dire quelque chose araba femme de quoi Mamadou Doumbouya ajo live me utali 1000 personnes be ndarde dai Mamadou Doumbouya 920 andari mo quoi tapote live andari mo andari horema andari la min Habib Fata ko andari goddo go kadi wawdo wona wawde na sina en fulbe si d'accord bay matchu be ka mi la buri hay wonbe de dum Gaza gentolang no Habib goddo inallo goddo maccudo e no arrête Habib Gaza attends Gaza min ala yennaado do inna na pullo ma wola na alaji ka réseau do burila on ala na jabi dum ka jaba mais attends goddo yennata la mi detta problème mango mi dem kay leñol fo of course Il faut arracher la parole. La voix est s'il vous plaît. Yo toi Aljin vas-y non pay ko ngayota jon pay ko telmi abo Aljin hala ngaynya jattay Akala yo 2 minutes. ko dungo 2 minutes ma 3 minutes après pay ko jetta don pay ko telmi fala yo koto andi dunka grand respect non Randy ça bouge pas beni ma ko machudo
Get hore ma ko fara ma ma dum Ando fima anko jelo yendi lang fima anko no gongore please acha Abdi mahala do mo fala Appel Antoum. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai écouté. On peut s'écouter ou pas? Adim, vas-y. Gaza. Ok. Vas-y, frérot. Mina est combien? Gaza. Parce que moi, Adim, tu n'es pas fou, hein. Tu m'écoutes, je parle. Tu calmes. Il y a quoi? la partage du malay. Gajal do menen fata ko do men maya ya. Fata ko direct. Mi ko mi fala tampori jude taw. No, mi la woni chile grand dandi. Odi Fala tampori jude. Odi sta manco de respect. Non. En fait, mi monaki j'ai problème avec personne. Mi fala tout yefti tagole pigi didi. Et Moïse Gaga. Atim, tu peux m'écouter go. Vas-y. Tapotane o life yalo. Non, mi mo to lango mi si mi futi ke tu nga poto ami ga. An mi jawata na. Mi go ba gongo de bi. Mindo ko ande go granga bibi ko ande go. Mi sita na la fu ami jawata go parce que No langandi abi. Mi dandi na edo tun. Mimi jabata goto ya ma musical man partout dandi lante dimma. Dandi sama première fois gira mi taga mi mandi ma première fois. Gaza ko frère yo ande ne la fala YouTube voilà ok mo yew il a fala YouTube gol seda fime ande sibeni kar ko machudo y a pas de problème n'existe hein parce que law mo me be jabu nodu donc hande ene sen yitay dum e tata dum e bernde e yitray dum e nya e hakkidi quoi kandari Moïse Gaza hande andari Mamadi Doumbouya e benandi ko Mamadi Doumbouya la mi fap la Guinée sida yidi sida ani sida fala sida falaka c'est lui le président de la République. On a noyé wolu. Ande pour le wakera Madumbu ya fulbe fida me yiltike baoma. Ba ko parce que ko eneta woni jasube quoi parce que ko pular tout wolete. Ko enta woni wadi hore men etni. Ayodo pullo wo e gorton wona mi ko pular tout mi wal. Mi wata maninka, mi wata soso. Ibadi soso be garantala maninka be garantala. Kambe fulbe ben. Donc ashiko tayon ko machudo pullo quoi. Ma Moïse Gaza ko machudo pullo quoi. Kambe maninka be ni be senindiri quoi. Odo ko Mandeng, odo ko Dundo, odo ko Kuyate, odo ko Jeliba, odo ko Dundo. Mais hibe yidi ndiri yakunde mabbe ton be ha handa nal go ina odo na pire maninka jo quoi ko pulo tan ko dina odo na pire c'est la vérité ko pulo putana dango na or lo yimde pular mais na pire pullo mais ko pular woni yimude ko dengal pular ngal woni yimude ko combat fi pullo woni mais inama on doit on a pire pour le quoi donc ça hadi ande metay mais si yari non dawa inde ko pour on divise de la Guinée quoi ay hakunde menene on divise quoi donc mimi do yimude o bi matchu do quoi na mi pire pour lo maninkabe on be yimbude wona be pire maninkabe soso be obi yimbude wona be pire soso be asi be divisi akono mabbe ton mais be yidi ndiri quoi ko passi enen iden anyani pour le fouta no anyani dimumu hali mettay mabe anye mais ko gonga quoi tagado wota bambu fena don't know exactement grami ko ndo mi ali hein c'est la vérité hein na ko satti mi ali de ko non mi ali be yi Moïse Gaza ko machudo e Moïse Gaza ala im de soso ala im de maninka
ko pula ro ambola no ayo tay go yalji ko yewtere ma dem mi fala appui de go mi ko do mi fala appui de pour ressortir photo abibo acci alji mi yota 3 minutes OK s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment étonné de Moïse Gaza par rapport et comme Hediti ko yewtere ma connaître. D'abord, je m'explique. Yewto pular labudo alji. Way ko dum da halande. Goddo wonde influent ko réseau. Pay ko dandanda hore ma wombe dépendu de artistes go, des pires adversaires. Be jodi que be traité ma benni ma te papul ka match de tout ça. Anga nya jetta dum do wada ay communauté po. Moïse Gaza must te condamne. Mais na ya tonya mimi wada communauté. Yeah, donc stay right there. Appela tout. Mimi wada communauté. Andi ko wasere di ko taga ko fop. Réseaux sociaux fop kadi ko TikTok do ko yimbe matcha ko no woni matcha ko ina matcha be ala programme sina yennugol ay bingol her singol imilugol tati ko ko do ni golema awa jonno mimi jodota ko nyoge ay bina la harala ngandi ko ben abo réseau do buri lang buri gombo Moïse Gaza il peut pas prendre ça c'est-à-dire caractériser ça sur toute une ethnicité une communauté. Mais famu woton tonya mi wada he hore communauté fo mi ko mi pullo mawdo ko famille dai fulbe dane be ni bayla mbawlina mi pullo mi kamine kambe na be pullo parce que mi halba ça t'a poussé c'est une erreur de communication parce que quand tu continues comme ça va toujours nourrir la haine, ça va toujours nourrir le il sutilang andi ko nundo nanditi jantum yotoma clair ndo ko nanditi ko porto ben nebi wi on wombe do yenna kala yenno do commentaire ni ravaza accude ko yimbe be gaynata ko dum golle mabbe be nebi wi gol balebe no nieni min gila mi ari Europe est ce que dandi hande mi yes be gay donc ango e pay kuntel mi est ce que dandi hande portal go do fen fira